Asikubingelele mbukelo omuhle webonani streaming sikwamukele kuyisonto elihle sila emzini omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha njengoba ke ubona namhlanje usuku olukhulu njengoba ke izinsuku zingamashumi ke amabili nambili enyangeni le kaMarch njengoba sila emzini omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha njengoba ubona lapha ke emva kwami ke umcimbi lo omkhulu esawugcina ukubona ngo2024 enkabeni yedolobha laseThekwini e-ICC namhlanje njengoba silana nje emzini omkhulu wasebuhleni ila ozokwenziwa khona ke lo mcimbi ke wama graduates njengoba ke kukuhle kudelile ke sikhona la emzini wasebuhleni ke icukuthwane ke ezikhona kohamba ke ngosuku ehamba usuku sikwazi ukuthi sikutholele zona ke ezobe zihambele ke lo mcimbi omkhulukazi sizophuma ke nenkosi ke yamaNazaretha uNkulunkulu unyazi lwezulu la ezobe egqokile naye ke ehamba ke nawo ama graduates ke lolu suku lanamhlanje oluyinqopha mlando sila emzini ke omkhulu ke wasebuhleni mina ke angigoqe ngisho ukuthi ke selokhu sikuthatha nje umcimbi mawusuqala size siyawuphetha mina ke ngumntwana ugandaganda ongahlehli umfulo ongashi ogobhoza ubusuku nemini ngibikela ngisezindabeni zokusakaza kuyibonani streaming ebuhleni kuba sisekhona mbukelo omuhle webonani streaming la emzini omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha njengoba ubona nje lapha ke eduze kwami kamajazi lawa abomvu ngimi ke nabefundisi kanye ke nekhulu ke eziqhamuka ke eminyangweni ke owahlukahlukene la kulindwe khona ke uNkulunkulu wamaNazaretha unyazi lwezulu okuyena ke ozoqhamuka ebese ke edonsa ke wonke lo msebenzi wakhe kuyiwa lapha ke ematendeni la uzofike kuzinzwe khona njengamanje nje njengoba belindile ke la balinde yena ke omdala weinsuku so lokhu sikuthatha nje sikubeka okwenzakalayo la emzini omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha njengoba ubona umsebenzi ke lapha ke ama graduates kusukela lapha emajezane ka abomvu kuzokwehlela ezansi ngendlela ke abantu abaphume ke ngobuningi babo mina ke ngumntwana ugandaganda ongahlehli umfulo ongashi ngikubikela ngisezindabeni zokusakaza kuyibonani streaming ebuhleni Angikubingelele ngwamukele mbukelo omuhle webonani streaming lapho ngasekhaya mina ke ngumntwana ugandaganda ongahlehla umfulo ongasho ogobhoza ubusuku nemini sila endabeni enkulu emzini omkhulu wamaNazaretha asebuhleni njengoba kuyisonto izinsuku zu22 la eduze kwami sesibe nenhlanhla njengoba nimbona emuhle enje mama Ntombela asikubingelele sikwamukele la kubonani streaming sibona ubuhle obukhona la phakathi komuzi wasebuhleni nifika kanjani la Ngiyabonga baba sifika ngokuthi sizofezekisa iphupho likaMqalo wendlela wathi amaNazaretha awafunde so sesithi asifike size la emzini wasebuhleni sizokhombisa umqalo wendlela sizokhombisa umhlaba wonke ukuthi amaNazaretha asesigcinile leso sethembiso sikaMqalo wendlela Siyabona ngempela ukuphi esingakulindela manje njengoba nje siyabona ukuthi nawe awunaso isikhathi awubambeki okukhombisa khona ukuthi khona into esoyibona emzuzwini engengakanani kusuka manje into engizoyibona ngizobona into enhle kakhulu kunazo zonke uhlobo lezifundiswa ongase uyicabange ezinye zamaNazaretha ezinye ezingapha ezingawona amaNazaretha bakhona izimenywa zethu omeya bakhona bonke abasuka kuma university ahlukahlukene umcimbi muhle kakhulu njengoba niwubona nje i-background kukuhle kanjani la then okunye futhi kulungisiwe yonke into siyophuma nje izisu zethu zikahle siyabona siphinda sikuthole ngoba siyazi ukuthi ke umcimbi ke njengoba ungakaqali nje emva komcimbi siyazi khona lento ozobe usuyimboze lento egqokile sobe sesikhuluma nawe asithokoze isikhathi sakho siphesona la kuyibona streaming ngiyabonga kakhulu impela kunjalo khona lento enizoyibona mama Ntombela kade sikhuluma naye la kuyibonani streaming ungasuki sokulethela ke okuhle kodwa njengoba sisekhona la emzini omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha mina ke ngumntwana ugandaganda ongahlehli ngisahlezi nawe kozukulamulelo hora sisekhona mbukelo omuhle webonani streaming kuyisonto elihle sikhona la emzini omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha uzokhumbula ke ukuthi namhlanje njengoba zu22 izinsuku umcimbi omkhulu la ebuhleni bamaNazaretha njengoba ubona la eduze lwami nginobaba la uSotobe ke uSibiya bese kuba eceleni kwami lapha ke kwesokunxele nginobaba ke unqengelele ubuthelezi sithole ngalapha kubaba ke wokuqala awungixolise ke sinobaba uJiyane ngale ke eduze kwaSotobe bafowethu nabahle osukwini olukhulu kangaka namhlanje anginibingelele
bese ke ngiyanibukela la kuyibona streaming. Baba Jiyane angiqale ngakuwena njengoba namhlanje umuhle unjena nje lolu suku kuwe lusho ukuthini Baba Jiyane? Lolu suku lolu sizobonga kakhulu uNkulunkulu unyazi lwezulu ukuthi namhlanje sesize salihamba leli banga safika kuleli zinga sesikulona. Sizosusa ke izandla zasemhlabeni sesizona mathisela isandla sasezulwini ukuze sikwazi ukuthi singabantwana basebuhleli bamaNazaretha konke sikwenzayo singakhohlwa lapho esivela khona, singakhohlwa futhi lokho kwakade kuprofetho obabamkhulu ukuthi kofika isikhathi lapho khona abantwana baleli bandla bayofunda besebenza izinto ezinhle ebandleni njengamayena siyafisa ukuthi ke lokho ke bese kuba ngempela impumelelo. Ngiyabonga Baba ke uJiyane kade sikhuluma naye Sotobe kafishane siyazi ukuthi ke sisekhona la mbukelo omuhle webonani streaming ake sithole la esikhathini esikuso inyanga enkulu le kaMarch la bekuzalwa khona ke uMnazaretha. Ngelinye ilanga wawazi ngoba siyazi ukuthi siphuma ezikoleni la umuntu oyinazaretha obehlukumezeke khona ngendlela esimanga ngendlela ke ezahlukahlukene wawazi ukuthi namhlanje kungavela leli thuba esilibonayo ebandleni lamaNazaretha elifana naleli esikolo namhlanje. Mageba umntwana wasendlunkulu asiqale sibonge kubonani streaming ukuthi babe nathi kusukela ekuqaleni kuze kube namhlanje. Angikusho Mageba aqala ngingakabeyele embuzweni wakho ukuthi kwakuyiphupho akekho sakwacabanga ukuthi ibandla elingaqala umuntu omnyama lingaqhakaza namhlanje libe lingaka kodwa ke uShembe uNkulunkulu ku120 wabhala wathi South Africa vuka wathi zokhele ibani zakho. Ngimthanda lapha ku verse number 4 uma esethi liyophuma bengathandi ilanga lakho Africa wathi ngiqinisile ngiyathemba. Namhlanje ke lokho akushiyo kuphela ngamazwi kodwa sekuyabonakala nangamagama, sekuyabonakala nangokuvela nje ubusubona nje izintshebe zakithi, ubone omama bakithi, ubona nezintombi zakithi. Lokhu kuhlangana kwethu kwanamhlanje ngikuthatha mina njengohambo lokuya enhlangakazi okanye lokuya entabeni entsha yakithi eKhenana ngoba makhanjwa phansi kuye kwaphekwa le yantaba abantu uNkulunkulu usuke babala efuna ukuyoba submita kuNkulunkulu ahlangana naye phekwa le yantaba eyomkhombisa ukuthi abantu ke njengamanje asebaphendulile ibandla lakhe selingakanani. Manje nathi masenza le annual graduation ngenhlanhla enkulu umntwana wasendlunkulu ubaba usipheyeni idata namhlanje uMarch okuyinyanga enkulu ebandleni lamaNazaretha ukuthi kwafika khona uBombele isitimela samampondo ngo1910 ngomhla ka10 March uyena osiphile sho nje manje sizosubmita kuBombele isitimela samampondo ukuthi Nkosi labo bantwana wakhuluma ngabo wathi abazali abafundisa ingane zabo ithina labo bantwana nangonyaka ozayo sizofika submita futhi ngoba nangonyaka ozayo sohamba futhi seKhenana submita uNkulunkulu ukuthi labo bantwana labo wamthumela uShembe ukuthi abaphendule ebalethe la sebeyileli inani ngonyaka ozayo sobe sibaningi ngaphekwa lokho lamajazi abovu wabona ebaleka ngamahlo njengamanje ngonyaka ozayo uyowabuka kuphela amehlo namnyama kuphela amehlo esikubonga kakhulu ke nje ukuthi uNkulunkulu ukhona kanye nathi akabheki balala umuntu akakhethi balala umuntu kodwa uthanda bonke abantu. Sotobe ukhulume wageqa amagula ngabe sidlala ngawe asibonge kakhulu ngesikhathi sakho namazwi aqinisekisa uNkulunkulu buka babamkhulu njengoba namhlanje siyabona ukuthi into owayeyikhulumile ngalesa sikhathi siyayibona ke iyenzeka asithokoze sibe sinifisela konke okuhle Sotobe. Mageba mntwana omkhulu yabona nje khona into engizokutshela yona isimanga nesimangaliso yabona labantu ababili abavela la njengamanje si proof yokuthi uShembe into ayishoyo ayiweli phansi wathi uNkulunkulu ziyofunda lezi ngane zize zifunde ngisho phesheya kwelwandle. Mina myself I'm a product yokuthi ngafunda overseas and ngiproud ngalokho kodwa futhi angiphakamisi ngakho ngiphakamisa unyazi lezulu ngoba ngaphandle kwalo ngaba ngiyanga phesheya. Lo hlele eceleni kwakho uShenge namhlanje usebenza phesheya kwelwandle ugibela amabhanoyi ngamabhanoyi manje angazi ukuthi ngingathini ngonyazi lezulu bafethu kusithi nje unyazi asihlonipheni silithande sibancane ebuncaneni bethu sikhule ngayo uNkulunkulu size singamhlubuki sibe izimpunga ezingazomhlupha ubaba akukhuleke bonani miningi. Siyathokoza Sotobe uThosi Robert esikhuluma naye la eceleni kwami ke ngenenkunzi emkantsho bomvu baba unqengelele sokwalisa asikubingelele bese yakwamukela la kubona streaming. Njengelunga lesiqabetho ngiyazi ukuthi benilala ningalele nifuna ukuthi lo mcimbi wanamhlanje singawo ube indumezulu konje umuntu ongazi sifika kanjani la Mnyamana. Angibonge mntwana
leli thuba leli ongiphe lona nakuba ke uSotobe sekukhulumile konke wageqa amagula ngibonge futhi nakubona ni streaming kodwa nje ngifuna ukuthi ngiqinisekise ukuthi kulolu suku olukhulu sifika ekufikeni kwethu sifika ngokuthi la ifundiswa zaleli bandla njengoba zifundile zahamba za ema university zashawa ochancellor bama university emakhanda lapha ezayigcotshwa khona ngokwasemhlabeni njengamanje ke seyizogcotshwa uchancellor wasezulwini oNkulunkulu onyazi lwezulu ukuthi azikwazi ukuthi zithi mazenze izinto ezizenzayo emhlabeni ebese konke ekwenzayo ukuphumelele ukuthi abangasebenzi basebenze ukuthi abasebenza imisebenzi abayisebenzayo bekwazi ukuthi bekhule ezikhundleni abakuzona bephathe njengoba uShembe sazi ukuthi wathi kuhamba ngelinye ilanga umhlaba ubuso wamaNazaretha sinalo lelo themba ukuthi lokhu kuyabonisa ukuthi sibheke lapho ukuthi amaNazaretha azobusa lo mhlaba lona angingani ngamazwi ngoba uSotobe ukukhuluma konke wakugeqa ngiyabona sesiya emaphethelweni nqekelele ungathini umyalezo wakho ukudlulisa kubantu abasabukela lenkolo yobuNazaretha ngendlela yokuthi inkolo engelutho engakuthanda ukuthi ngiqinisekise nje kubantu bonke base South Africa nabantu bonke nje umhlaba wonke ukuthi lenkolo lena asimusa ukuthi sibukele phansi lenkolo lena mawuthi uyayibuka izinto ekade zaqala ngoba yaqala ngo1910 ukuthi ibe khona izinto eziningi ezinye sezaphela ezinye zazo futhi ziyaphela ziningi esizaziyo okade zaqala ukuthi ziyaphela kodwa lenkolo lena ayipheli yaqhubeka iyaphambili kunalokho uyayibona ukuthi futhi izogcwala umhlaba wonke and sinalo lelo themba lelo njoba adesho nje uSotobe ukuthi sihambile sisemazweni nami nje ngisemazweni lapha engikhona sinasi isifisa ukuthi ngelinye ilanga lenkolo lena yobuNazaretha ayigcwala umhlaba wonke njoba esihlelesha uShembe unyazi lwezulu ukuthi lenkolo le izogcwala umhlaba wonke sinalo lelo themba ukuthi ngelinye ilanga izogcwala umhlaba wonke Soto nqekelele Mnyamana siyathokoza kakhulu bese sinifisela konke okuhle endleleni enihambayo ni representa ke uNkulunkulu wethu onyazi lwezulu siyathokoza ikhasa kho sephesona kuyibona ne streaming siyabonga mntwana sibonga kakhulu siyathokoza yena ke ushenga ade sikhuluma naye la sisazophinda ke sikhulume nabanye ke esizobathola ke asingasigudluki la kuyibona ne streaming sikhona mbukelo omuhle webonani streaming la eduze kwami umfundisi ke enginaye wasemkhomazi ubaba ke umqadi baba umfundisi umqadi wonke umuntu ubonile udle elired uziwathi uNkulunkulu sanikhonza kwelinye ibandla seniyamshiya yini kodwa ke enqokolo wasezulwini baba umqadi benibahle njengoba usushintshile nje kodwa banibonile abantu lolu suku lusho ukuthini kwemfundiso wenkosi Ngiyabingelela kakhulu umntwana nabalaleli ngokunjalo ababukeli ngokunjalo lo suku lukhulu kakhulu ngoba liqhugquzela abantu nje bonke ngoba ngeke ngithi intsha ukuthi nabadala uyakwazi ukuthi ufunde noma umdala ukuze ukwazi ukuthi ube nemfundo uphumelele phambili ngoba lesikhathi esiphila kusona ngalo kwemfundo awunalutho nanokuthi ibandla bengathi libukele kaphansi bebekhona vele abantu abafundile kodwa bengavelile nasema university kanzethu beyifika lapha zishintshe ngisho uNazaretha zingabi yiwona kodwa namhlanje lenkolo iduma umhlaba wonke uyakwazi kuba iNazaretha uphinde ngokunjalo besifundiswa ngoba inkolo yasezulwini le ezosiqaqa imqondo ngoba vele imqondo yethu yalikezwa abacindezeli yabo ngiyajabula mina ngoba uma ngathi sifunde ingane zokwazi ukudikholonize imqondo lokuthi mazifa zobona umlungu ezulwini into eyafika noConstantine cha ayikho lona ngoba uJesu ngempela kwakuyemnyama kwakuyeshua ben Joseph emnyama so ke manje abantu sebeyaqala babuyele endaweni eright efanele uma bezofunda abantu bazokuphela ulwazi lathathwa abacindezeli baba Mageba baba umqadi sesiphetha ngiyazi ukuthi ngomunye wabefundisi baleli bandla abayile esikoleni nocigcumezela nje ukuthi abantwana baye esikoleni eminyakeni emibili ezayo ubona ibandla likuphi ngokwemfundo mayelana njengoba sibona namhlanje kuthweswa imiyezane kumnyama umuzi wasebuhleni ungathini yabona mawuthi abuka kusuka manje eminyakeni nje emibili noma eminyakeni ezayo abantu abaningi bazobe sebeyibona imfundo njengento ebalekile kakhulukazi amanaza azobe sevelile umhlaba wonke ngoba vele amanaza afundile bengavelile abantu bazokwazi manje ukuthi amanyaza afundile so ubona kwandifundisa mayekwazi abantu abantu abanolwazi bese izwi liyathuthuka emva kwaloko umhlaba uzobusuphathwa amanaza njengeprofeta sabhombela ukuthi izwi kuhamba liphethwa aManazaretha kuya lapho njengamanje kuya lapho Mageba omkhulu
Mfundisi asithokoze sibonge ngesikhathi sakho mfundisi umqadi uNkulunkulu akwembathe njalo baba namazwi ohlezi usinika wona singamaNazaretha uNkulunkulu akukhulise siyathokoza isikhathi sakho siphe sona kuyibonani streaming Siyathokoza khulu mntwana amen Nkosi inibusise amen. baba ke mfundisi umqadi ade sikhuluma naye la sikhona la kuyibonani streaming MC odumhlanje siyakubona ukuthi ngomunye wecukuthwane eyifake umyezana siyakwazi ke ngamagalelo akho ikakhulukazi emcimbini eyahlukahlukene namhlanje uhambeleke la emzini wasebuhleni kusho ukuthini ngamafuphi kuwe manibona nihlangene nama graduates kulomuzi wasebuhleni kusho ukuthi njengoba singamaNazaretha onyazi lwezulu khona la sibheke khona nginesho ukuthi njengamanje wonke umuntu uyabona ukuthi kufundiwe kuleli bandla njengobona kuyadliwa ifundiswa zonke kusho ukuthi kahle hle sinzima saphambili sisazokhiqiza isizukulwane esifundile safunda sagogoda sagqoka amajazi abovu hayi la black kanje but the red ones siyazi ukuthi ke lenkolo ibibukela phansi kodwa namhlanje akekho ongafisa ukuba yiNazaretha akekho umuntu ongayiboni lento inhle kanjani uyabona njengamanje besikade sile emcimbini omkhulu nje uMsikazwe lonke kumnandi sihleli phansi siqhenye ngomNazaretha sibona ubaba wethu unyazi lwezulu lukhuluma nathi lusipha izibusiso abangawuthola umsebenzi bethola umsebenzi yonke into abasebenzayo bethola mina nje ngifuna ukuba principal kusasa yeah MC Kazolonke asithokoze ngiyazi ukuthi ngashona ilanga fanele sithole nabanye sikufisela konke okuhle njengoba dakwehla ibusi uNkulunkulu akukhumbuze ngiyacela ukuthi ke lelo khuzana interview yamanje ivele futhi trend uma ingatrend nizoba nenze okungalungile ngichemile siyathokoza ayi ngisavume umuntu acisha lingana sikhona mbukelo omuhle webonani streaming la eduze kwami sengibe nenhlanhla umama ke umkhokheli walapha ke esibonakalisweni ke e17 Mambatha asikubingelele la kuyibonani streaming namhlanje ayi usigeze igilo siyakubona ukuthi ubumuhle uhlobile kusho ukuthini kuwe lokho namhlanje njoba ama graduates wonke behlangene la phambi kwaNkulunkulu ebuhleni kuyisibusiso esikhulu ukuthi unyazi lwezulu siphelwe lithuba lokuthi sihlanganise ama graduates sibungaze yonke iqhamu esiphoshembe zegqoka kwethu amajazi lawo ahlukahlukene imkhakha ehlukahlukene kade ikhona inhlobo ngenhlobo zamajazi uNkulunkulu asibusise ngawo njengoba inkosi inyanga yezulu yayishila ukuthi asifunde abantwana bayiswe ezikoleni siyakubonga ke lokho sobungaza nje lokuthi uNkulunkulu sasibusisile ngabantwana abasithanda isikole abafundayo abaphumelelayo sithi siyocela nezibusiso onyazini lwezulu ukuthi siqhubeke abantwana bathole nemisebenzi abantwana abasemsebenzini abawusebenzayo bathole nezikhundla uNkulunkulu abakhuphulele phezulu bathole zonke izifiso zabo ezinhle ezizobenza baqhakaze babe isibani Mama Mkhokheli ngiyazi ukuthi kuthiwa ngesizulu imfundo kayikhulelwa ngiyacabanga ukuthi nosenethuba lokuthi aye esikoleni engabuya nento ephathekayo le uNkulunkulu ade ekhuluma ngayo hayi ngempela kunjalo njoba nami nje ngine masters ngiyaqhubeka ngifuna iPhD nami ngifuna ukuqhamuka nejazi elibovu ngonyaka ozayo manga unyaka ozayo ilo yanyaka nami ngibekile ukuthi khona kufanele ngibuye sengigqokile sisonke nje siyimisele ngokuthi asiqhubeleni phambili singami ndawonye sibe yilabantu ekuthiwa ama lifelong learners Mkhokheli asithokoze ngesikhathi sakho bese kufisela konke okuhle uNkulunkulu akwembathe akukhulise konke okufisayo kwenzeke siyathokoza Mkhokheli wenkosi amen ngiyabonga nami bonani streaming siyabonga bonani streaming ukuthi njalo nje iba khona phakathi kwethu simaNazaretha iyenza umsebenzi wethu ube muhle ubonakale nasebalazweni siyabonga siyathokoza Mkhokheli amen Umkhokheli kade sikhuluma naye la uMambatha walapha esibonakalisweni ke 17 ke lapha ke eMlazi asigoqe sisho ukuthi bekuhle sindawonye mina ke ngumntwana ugandaganda ongahlehli umfulo ongashi ogobhoza ubusuku nemini ngibika ngisezindabeni zokusakaza kuyibonani streaming ebuhleni usuphethiwe mbukelo omuhle webonani streaming umcimbi obumkhulu ngendlela eyisimangaliso ngabe senze elikhulu iphutha uma singakwazanga ukuthi sikhulume nosihlalo wesiqabetho ubaba udokotela uNgogi Mahaye njengoba sinaye la sesigoqe wonke umsebenzi
Dokotela kuhlezi kuyintokozo ukukhuluma nawe ngasonke isikhathi asikubingelele bese siyakwamukela la kuyibona streaming namhlanje sibonile umcimbi belingalali niuhlela ngosuku lwanamhlanje ngokubuka kwakho umcimbi ufikile ezingeni leli elibe nuhlelela ukuthi ufike kulona. Siyabonga kubonani streaming nababukeli bayoyibonani abagcwele umhlaba wonke hayi ngokwethu ngobuka kwethu ngamehla senyameni nangamehla sezulwini akukho singakusho unyazi lisho lona lathi lujabule namhlanje lathi inhlelento lakhipha ibusiso ngalokho kusho ukuthi lathi kumnandi nje ukuhlala nathi singama graduate aleli bandla singama graduates akhe kusho ukuthi umcimbi uhambe kahle. Dokotela ngiyazi ukuthi njengoba ngikhuluma indaba ukuthi beningalali nihlela lolu suku lwanamhlanje mhlambe kafishane kini ukubambisana nisiqabetho bonke njengosihlalo wabo ukusebenza kwenu iziphi inhlaka ongayingcoma ekutheni lithathe lo msebenzi lubeke ezingeni njengoba siubona namhlanje. Sibonga ukubambisana okukhulu esikubonile bekune steering committee noma organizing committee enkulu ebithinta zonke izinhla zebandla kukhona inathesa kukhona inabasho kukhona abenzele baba ama birthday sibonile isombululo sembenge singxenye siletha noxhaso salubona uxhaso obeluqhamuka enkosini eUchancellor weZulu Kingdom inkosi uZondi uMelosi sabona uxhaso olukhulu esitholile kumasipala yoKrazi Mayor yeTheku Councillor uCyril Xaba sibonile uxhaso beqhamuka kubafundisi nawo bonke abagcotshwa olukhulu kakhulu uxhaso esitholile nje ubona lapha kufinywa nendolwane kudliwa inyama lonke uhlobo lwenyama amadombolo yonke into ukudla kwesipunu silekelelilwe kakhulu ngeinkomo esithole kuwo wonke ama region onyazi alethe njengoba kubuswa nje lapha kufinywa indololwane sibonga ama region onke eholo umshumela umbuthuma nawo bonke oyihlalo bama region sibonge bakwethu ngokukhethekile iregion elokhu isithwale njalo esebenze kakhulu iregion ephethe umshumela uThulu iningizimu angazi ngabala ngithini ngoba baningi abaxhasile imavundla lapha na empangeni abakwazile ukunikela ngabanikele ngakho nabo bonke abanikekile ngeke ngibabale bonke kodwa ngiyafisa ukuthi umhlaba wazi ukuthi abantu bomthandile uShembe egcineni sibonge inkosi yamaqadi inkosi yamaqadi angikwazi ukuyisho ngegama but inkosi yamaqadi ilekelele kakhulu ngiyakhumbula sihamba nayo kwezinye indawo sambe sicela ngoba ithi ifuna lo mcimbi ube impumelelo sibonga iadvisory board ongabafundisi abakhona kwisiqabetho umfundisi uhlabisa obuyabe uchancellor umfundisi umbathe obuyabe uchancellor umfundisi umbeje obuyabe uchancellor nawo bonke abafundisi ababambe iqhaza inkosi ubhala ekwazi ukuxhumanisa namakhosi nawo wonke umsebenzi esubone namhlanje angazi singathini kodwa sibonga ezulwini sibonga omama ngaphakathi esibe nabo nakho konke okuhle omama ebebexhumana nathi besululeka ukuba sikwenze siyabonga. Ngiyacabanga ukuthi ngoki uyibale zonke izinhla nalezi ezisalile ezibambe iqhaza ekutheni lo mcimbi uphumelele ngiyacabanga ukuthi nazo ayisalanga ngoba zisale ngamabomu kodwa ke siyathokoza dokotela ngomsebenzi eniwenzayo okuhlezi nichoma uNkulunkulu uphaphele gwalagwala sinifisela konke ke okuhle dokotela uNkulunkulu akukhulise nomsebenzi wakho owenza kanye nekomiti lakho siyabonga isikhathi sakho osiphe sona sibona streaming. Ngeke ngingabongi noma sengiphethile kodwa ngicela ukubonga ku-executive yesiqabetho yonke ngeke ngibale ngabanye executive yesiqabetho yaKwazi uShenge osuke eUnited Arab Emirates waze wafika lapha kunezimpi nayo yonke into kodwa unyazi lamhlenga waze wafika lapha ngicela ukubonga wonke ama graduates anikelile amanye anikela nangomnikelo omkhulu kunomnikelo obulindelekile ngoba befuna lo msebenzi omhle kangaka namhlanje ube impumelelo nje ma graduate sicela isibusise ezulwini ukuthi lo mcimbi sikwazi ukwenza ongenani emva kweminyaka emithathu
siwenze enyakeni wesine sebebaningi futhi abantu esebegradile ngoba sibone namhlanje abantu ebebegraduate bephekelele emashumi ayisikhombisa 70 ukuze ukubona kuphithiza kunjena siyacela nje nasezulwini siyakhuleka ukuthi at least kudlula iminyaka emibili emithathu ngowesine siphinde futhi siwenze. Dokotela sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sohlezi sicela ngasonke isikhathi uma khona okudingwa ke abantu baseningizimu Afrika nomhlaba wonke ngolwazi onalo namava akho asibonge ngesikhathi sakho siphe sona kuyibonani streaming. Phambili ngebonani streaming sithi phambili hamba kahle kakhulu ibonani ihlala ikhona yonke indawo nothi kithi kuphela iwenza lo msebenzi nani noma ubani leli bandla hayi ngoba sisiqabetho kuphela sithi phambili noma sinobudlelwane nani ke siyazi ushembe ilanga iphupho lethu nani uyoliphumelelisa. Dokotela siyathokoza. Ndaba ezitha. Baba ke udokotela ke uNgogi Mahayi wesiqabetho ke oyena ke sihlalo njengoba kade sikhuluma naye asiwugoqe umsebenzi wonke obakade usihlanganisile njengoba ubona lapha emva kwami ke ifundiswa zakithi eNazaretha ebekade zihambele lo mcimbi omkhulu obuthanyelwe uNkulunkulu webandla lamaNazaretha asebuhleni unyazi lwezulu. Mina ke ngumntwana ugandaganda ongahlehli umfulo ongashi ngibika ngisezindabeni zokusakaza kuyibonani streaming ebuhleni.